meghalayapost.news. Kumbasaon sangut ki Runar ki Kah Durkhmat kilalit ban Kawang Petrol Bom ya Kawai Bolero pick up kepada new number ML11A pran riun riu pra bala Shim Wai dak Shree Private Limited halat jaran bahak Ïaka su tengah hais Janta Hills. Kani kejingjiang kelajah nin kejan miet akapor kumbasau WJAA hakabaki Runar ki Kah Ïaka Durkhmat kilawan dak Kawai kekali kabaki la pendam ru yo number jong katai kekali kabaki syong ban Kawang Petrol Bom ya katai kekali Bolero pick up. Kumbala itu do SP ke Janta Hills District Ushalendra Bamania long bagi teki Runar ki Kah Durkhmat kila pensangi kekali bat pamiru yo driver bat ki basyong hakatai kekali nang ta ki Kawang Petrol Bom bat pet kerat sendon na katai kejaka. Ulong ru bahagani kejingja syamladan bamensa walanyo tang kejingjulor jong katai kekali Bolero pigam kabala syak Kawang Petrol Bom. Susu ulong bagi pulit ke Janta Hills District kilalit mardur wanto oket halor kani kejingja bar kejingtuat banyo kem ya kitai ki Runar badan keti hakatai kekam kadang ya syakman. meghalayapost.news.